Thailand amadi Cambodia gi marakta border issue leirakpa fana kuirakle hai masida marakta tension oinudon laki aduga tension asisu kariguma mandir ma mafam mandir leipa masi Thailand haipa mokoi goigadabni aduga Cambodia na haipa mokoi gini haidra masida gi oirakpani aduga ngasi di clash oinabagi pautare means war oikre rocket launcher kaya kapna ba event fighter jet tagi missile kaptha ba happy gunfire exchanging loina event Thailand fighter jet powder deploy tawi haini sutari madus F-16 ni haidi Thailand high border the chatriba deadly exchange of fire as a stop oidringai Cambodia ga tok amata tawroi Cambodia gi war gi maraksida Russia gi set news amaga thamjari maduti Russia gi east thang busarukta yamna lap pamapamda Moscow dagi yamna lap na nongpok lomda plane ama crash oikre masida 48 mi tongki including crew members makoi loina sibagi wani Russia the plane crash toina oi haibasna de adu ngasi tare so coming back Thailand abadi Cambodia gi marakta border sharing tauriba mafam ase Surin Gobo province tani border sahipet sangna share tauri masida Prasat Tamon Gobo Thailand ki manung de amna liraba temple amal lei hairi maduki nakta Cambodia ga border sharing tauri mafam adani hoji kamna rise nungtil gi paw mutung ina civilian yauna around 12 sibagi report taure Al Jazeera amamada Thailand ki military na high Cambodian army singna ahan bada fire tauraki madusu heavy weapon use tauraka amrom to Cambodia ki national defense na high makoi ki army na self defense ki thabak tauki bani Thailand na hana attack torok padagi report sing na makatari border adu tana location kaya marom da fight ase chathari hojik su chathari fight ase war ase kam satini khang desini escalation oi pi maram di Thailand authority gi wani exchange of gun weapon chathari ngai aduga Cambodia gi site ki makoi thadok tringai hamadi tokli haidringai wa amata peace ki ngang dro haidra Thailand na makoi gi ambassador Cambodia da gi kaukre aduga Cambodia na su makoi gi diplomat sing Thailand da gi withdraw tokre tension ase haifet wangi line lopia tri Thailand gi diplomats loina Cambodia hojik thadok lamduna chana kre hojik war ase maximum level de salabe yai hainari chayol ahum mari farak lesini mapam asida hot oirak lese aduna ultimately kapthok na bani hojik Thailand ki military sing heavy army gari singka mapam somda tapna pujile pu pautari The Nomfe post ki matung in a high order Mianchi ko ba Cambodia ki border area se ki 5000 mi evacuate tawduna safe location the pudun sakre hojik Cambodian troops singsu phajana preparation lokat pagiwani theng na bagi tamak te ready ni kapsu kam amor of the Thailand ki trader association appeal kana torok yam ni yang na de escalation tawna ba hot na biu mai ke animak haiduna masida chor businessman yauri maram di country ase luruna chana lerak pani amasung relation fadano lai pani aduna masigi war relation fatabad on keni aduna di escalation to waibse appeal kanna thamlakli Cambodia gi prime minister di high create Thailand gi public Cambodia manung de lebe sing sida kari amat topi kanu sok kanu pan kanu sini maram di Mairik tegi majau hoki bakang manate report sing nama sima su high country ani sige tension ase peribiar ko wa mandir amat ge warak pani ngasai ki mandir ama hai ki base mase peribiar mandir hainu su ko isini Indian media di masuman jo hai tension ase gi real history ma chama lai France na kolami Cambodia ma di Thailand ki mapam sing ase 1953 adwai ga Aduda France na makoy se thadok lam matam da map ama yek laga country ani se khaidok lam khre maduda Peribier temple natraga lamon haibo temple ase masi Cambodia da ta khre Thailand masi pam khidra makoy ni amna holy site amoin lojaba Thailand ki winning ba map asida di haiba temple area ase Cambodia da changkhre aduga masi jam chaw dispute oinrak padagi Thailand na masi ofom international court paudi bukat pani da su final verdict Combodia ki nakta laikadapni haikiba Thailand na mafam si yadi yarakri international court ki adubu hairam ki mafam asida conflict zone oikani masi tumin la yaro haidro mato sum na sum hai na sum marak ta sagatuna lakli mafam asigi maram na aduga 2008 Europe di Thailand ase mafam asa kan mara capture to ki bani sini hojik Thailand khut area se laikre mo koin kon kre aduga asum munrak pa inrak pranga si heavy fight oi sini war bachama air strike amadi missile rocket fire ama to nari hairi aduga masi mafam sing auda ki hojik mi puthokli Thailand ki mi singsu fighter singsu hojik changlak li Cambodia su am kan reti oiri aduga Thailand the high peace talk ya kiro ya tuna aduga hojik kari oipa kayo na chatpa wara se adu yeng tabani hojik tension da lairi hen tai